Ditiragalo tsa mengwaga tlola tseo di supang bokgabo jwa puso ya tlhaolele. Jaanong lefelo leno ke segopotso sa batshwarwa ba le 350 bao ba neng ba bolawa ka go kalediwa. Fela katlholo eo e ne ya fedisiwa ka ngwaga wa 1995 morago ga fa e sena go kaiwa e le tsela ya go nyatsa ditshwanelo tsa botho. Jaanong jaaka go tlhomiwa kgwedi ya ditshwanelo tsa botho, batlhankela ba kgolegelo ya Kgosi Mampuru ba lopile baagi go dirisana le bone mo go thuseng go kgopolola batshwarwa. If we can work with the society, our work of rehabilitation is going to be very easy. Our biggest challenge in our environment is the issues of contrabands, more especially the issues of cell phones that community members are also not helping us. The community members are bringing the cell phones in our facilities. Molaetsa wa monongwaga o rotloetsa go tlotla le go tsholeletsa ditshwanelo tsa moagi mongwe le mongwe. We have to ensure that we deepen more than ever before human rights culture in our society and ensure that we defend, we protect and preserve human rights. Go solofetswe ditiragalo di le dintsi tseo di tlileng go akaretsa imbizo ya presidente e tlileng go tshwarelwa kwa bokone bophirima e tlileng go tlhagisa dintlha tse di ka ga ditshwanelo tsa botho. Molemo one motho SABC News, Pretoria.